Dobro jutro, ovo je Teologija uz jutarnju kafu, moje ime je Beređe Dušan Bera, autor ove emisije. Krećemo ovu još jednu sezonu Teologije. Prošle nedelje sam završio razgovore na temu slobode, gde sam pričao sa mojim prijateljima, kolegama, saradnicima iz Centra Duga i bavili smo se, ajde da to nazovem empirijskom apologetikom zasnovanom na iskustvu slobode u njihovim životima. Sad opet prelazimo malo na teološki način razmišljanja i bavit ćemo se kritikom koju novi ateizam upućuje hrišćanstvu i to ćemo trajati nekoliko nedelja. Ali sad se nadam da ste skuvali kafu, čaj, vodu, šta god već volite da pijete i krećete teologiju iz jutarnju kafu. Teologija uz jutarnju kafu je emisija koja ima za cilj da teme iz duhovnosti, crkve, hrišćanskog konteksta približe svakodnevnim razgovorima, kao što je to pijenje kafe sa prijateljima, kad se nađeš s nekim i piješ kafu. Evo, danas nemam gosta, u ostalim emisijama ću imati goste, nadam se, nešto preko interneta, razgovore, nešto će biti uživo, ali eto, danas ste mi vi gosti i danas sa vama pričam. Nadam se da volite ovu moju emisiju i ako je tako, ostavite mi koji komentar da znamo, ja i Gale, Kristina koja ovo isto edituje, da znamo kakav efekt da ovo ima, da li vam ovo pomaže, da li imate koristi od svega ovoga. Stvarno nas to interesuje jer to je jedini naš motiv zašto ovo radimo, da bi imalo uticaj i pomoglo nekim ljudima u njihovoj potrazi za duhovnošću, za Hristom, za dublje razumevanje svega ovoga. Kako sam rekao, danas krećem jednu seriju razmatranja optužbi koje novi ateizam upućuje hrišćanstvu, ali najviše se radi o optužbi o zlu. Ja, među ostalim podcastima koje slušam, trudim se da slušam različite teme i različite podcaste, od istorijskih, teoloških, znači onako umetnost, i slušam i neke ateiste, među njima je i Sam Harris, rodonačelnik nečega što se zove novi ateizam. I pre izvesnog vremena slušao sam jedan njegov stari podcast, mislim da je on 2015. godine, gde govori uživo, koji se zove Kako odgovoriti hrišćanima, gde je bukvalno poučao svoju publiku kako da odgovore hrišćanima u smislu da ih razuvere u opravdanost njihovog verovanja. Nešto što bi mi nazvali učeništvo, kada nekoga poučavamo kako da podeli svoju veru. Eto, tako Sam Harris u tom događaju poučava svoje slušaoce kako oni da razuvere hrišćane u opravdanost i vernike uopšte u opravdanost postojanja Boga. I argument koji Sam Harris koristi u tom videu jeste argument zla, gde on citira stari Epikurov, iako on to ne kaže da je ideja Epikurova, ovog grčkog filozofa, citira manje više sledeću ideju da Bog ili želi da ukloni zlo, a ne može, ili može, a ne želi. Ili pak ni ne može, ni ne želi. Ako želi, a ne može, onda je nemoćan. Ako može, a ne želi, onda je zao. Ali ako Bog može i želi da ukine zlo, otkud onda zlo u svetu? Znači, poenta ovog Epikurovog citata u kome sam se spetljao u tom uvodu, ideja sledeća koja se iznosi jeste ako zlo postoji u svetu, odakle ono? Ako Bog postoji u isto vrijeme. Jer Bog, ako je dobar, onda bi trebao da ukloni zlo iz ovog sveta, ili on to ne želi da uradi. Ali ako ne želi da ukloni zlo, onda je prema Epikurovom mišljenju taj Bog zao. I Harris poučava u tom svom videu ljude kako da upotrebe ovaj argument, kako bi hrišćane suočili sa nedoslednosti u njihovoj veri, navodeći primjere tsunamija, prirodnih katastrofa, gdje ljudi stradaju i onda on traži odgovor na pitanje ako je Bog dobar i postoji kako Bog dopušta da deca i ljudi stradaju u jednim takvim prirodnim katastrofama, jer Bog, ako je dobar i postoji prema Harrisu, morao bi da ukloni nešto tako. Sad, u ovom današnjem uvodnom nekom predavanju govorit ću ja kako sam zamislio uopšte koncept ove emisije, jeste da u sledećih par nedelja ima nekoliko mojih prijatelja sa kojima ću razgovarati na temu koji je njihov odgovor na zlo i na to pitanje zla sa stanovišta svega ovoga, da će oni iznositi njihova mišljenja kako bi dali odgovor na to pitanje koje je Harris postavio
i kroz te njihova promišljanja da ćemo razgovarati s umetnicima, sa psiholozima, sa teolozima na te različite teme, pokušati da sagledamo celu tu priču, tako da ni ja sam ne znam kako će sve ovo izgledati do kraja, ali eto, znači krećemo tu neku avanturu odgovora na ovo teško pitanje. Ja stvarno ga smatram teškim, inače ga ne bi ni uzeo u razmatranje. Ali pre nego što uđemo tu pričamo nekoliko reči o celom pokretu novog ateizma, možda niste čuli o tome, ili ako ste čuli, eto, malo da vas podsjetimo o čemu se radi. Novi ateizam jeste novinarski termin koji se koristi da se opišu savremeni trendovi u ateističkom pokretu, gde je došlo do različitih promena zbog onih koji su nosioci trenutno tog pokreta, jednostavno drugačije se posmatra vera i na drugačiji način se reaguje na pitanje vere. Rodonačelnik svega toga, možemo slobodno reći da je američki filozof, pisac, neurolog Sam Harris, koji 2004. godine objavio knjigu Kraj vere, religije, teror i budućnost razuma, koja je postao bestseller u američkom tržištu, a nastala je kao Samova reakcija na događaj 2001. godine kada su srušene kule blizankinje, gde on kao ključni problem tog događaja vidi religiju i optužuje islam, ali i uopšte religiju za to što se dogodilo u Njujorku i iznosi neke postulate novog ateizma. Ubrzo posle toga on piše knjigu Pismo hrišćanskoj naciji, gde kritikuje hrišćanstvo, da bi njegov kolega i saradnik Richard Dawkins 2006. godine objavio knjigu Iluzija ili zabluda u Bogu, koja takođe postaje bestseller. U načelu postoje 4 značajna filozofa ateista koja su i nazvana 4 jahača ne apokalipse, i sve je vezano za jedan video koji su napravili 30. septembra 2007. godine, kada su se našli Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris i Daniel Dennett i razgovarali na pitanja vere i svega toga. Sam Harris je osim ovih knjiga koje sam spomenuo, napisao još nekoliko knjiga, znači osim Kraja vere, napisao je Pejzaž morala, Buđenje, vodič za duhovnost bez religije i 2 kratka eseja koje se zovu Slobodna volja i Laganje. Sad, u čemu je razlika novog ateizma u odnosu na klasičan ateizam? Klasičan ateizam je smatrao religiju beznačajnom i nije smatrao da ona treba uopšte da se razmatra sa stanovišta nauke. Dok savremeni ateisti ili savremeni ateizam smatra da sve stvari u ovom svetu trebaju biti sagledane kroz naučni princip, pa tako i samo postojanje Boga mora biti odbranjeno kao hipoteza. I oni postavljaju to pitanje, ako Bog postoji, on mora biti naučno dokazan, a ako nije naučno dokazan, onda je verovanje u njega potpuno besmisleno i na osnovu toga što oni smatraju da je samo postojanje Boga nemoguće dokazati naučno, što ja velikim delom se slažem, jer koji god argument upotrebili da pokažemo da Bog postoji, to još uvek nije dovoljno snažan argument da pokaže sve osobine Boga i da ga objasni i tako dalje, međutim ono što čine ovi novi ateisti, oni kažu da to, pošto mi ne možemo dokazati tu hipotezu da Bog postoji, trebamo da je odbacimo i da se kroz naturalizam ili kroz nauku mogu objasniti svi fenomeni kosmosa, biologije i ostalo, ali ne samo ti fenomeni, nego i fenomeni kao što je morala, duhovnog iskustva, molitve i ostalo. I zapravo ono što oni rade jeste da sve te stvari kao što je molitva, iscelenja i ostalo pokušavaju da naučnim metodama analiziraju tražeći uzroke koje stoje iza tog ljudskog iskustva u molitvi. Pa tako i sam Sam Harris, njegov doktorski rad što se tiče neurologije bio je analiza ljudskog mozga na magnetnoj rezonanci, u molitvi i ostalo, pokušavajući da nađe naučno opravdanje za duhovno iskustvo. Sad, ključni argument novog ateizma jeste argument iz neverovanja. I šta znači taj argument? Šta za oni time hoće da kažu? Pa oni kažu sledeće. Ako Bog postoji, to bi trebalo biti potpuno jasno svakom razumnom biću da postoji Bog i da je Bog dobar.
Ako postoji razumna bića koja ne veruju u postojanje Boga, to dokazuju da Bog ne postoji. Jer to što oni nisu došli do vere i nisu razum mogli da spoznaju da taj Bog postoji, pokazuje da taj Bog ne postoji. Znači, to je ključni argument, koliko god nekome to izgledalo nelogično i besmisleno, ali jeste, to je ključni argument. Naravno, tu se dodaje i pitanje Božje dobrote, da bi se ta dobrota trebala videti, što je ujedno i tema. Takođe, postoji argument nerazumnog ili pogrešivog neverovanja, koji takođe kaže da ako Bog postoji i može se spoznati, onda nemoguće da neko bi mogao da veruje pogrešno ili da ga odbaci, što je takođe deo celog ovog konstrukta koji oni imaju. Znači, na osnovu toga i na osnovu toga što smatraju da u svakoj religiji postoje, kako i sam Harris kaže, lude ideje i da smo već kao društvo odbacili mnoge od nekadašnjih religijskih misli, da će tako i u načelu vera kao ideja nestati u potpunosti u smislu religije i da kao što danas nemamo ateistu u Zevsa, tako da jednog dana će i sam pojam ateizma nestati, čak šta više on često kaže da nikada sebe nije ni nazivao ateizmom, jer smatra da je to termin koji će prestati da postoje. Ključno pitanje kojim se dalje oni bave, i ovo je meni jako interesantno, jeste pitanje duhovnosti i pitanje morala, što prethodne grupe ateista nisu radili. Oni su prosto poricali mogućnost postojanja morala kao nečega što je univerzalni pojam, znači da postoji nešto što je objektivni moral, su poricali, nego su jednostavno govorili da moral kao ideja jeste ljudski konstrukt i da nekada nas ograničava. Naprimjer, Nietzsche i neki drugi ateistički pravci su smatrali da je moral nešto što je ograničavajuće i da je samo prosto konstrukt judeo-hrišćanske religije. Međutim, novi ateisti, ono što oni govore, jeste da moral ima naučnu zasnovanost i da nauka može da otkrije korene morala i da objasni ideju tog objektivnog morala u čoveku, naravno pozivajući se na evolucionarni proces, da u samom procesu evolucije se razvija moral kao ljudski odgovor na potrebu da se zaštiti potomstvo i tako dalje, da ne ulazimo u celu tu priču, očuvanje čopora, zajednice, bla bla bla, oni to tako objašnjavaju, pa tako na primjer Sam Harris čvrsto zastupa princip nelaganja i čak je napisao knjigu na temu laganje, gde govori da je svaka laž pogrešna i on se trudi da u svom životu nikada ne laže, jer smatra da je to moralno pogrešno. Međutim, njegovo objašnjenje za nelaganje ne potiče iz neke, kako kažem, nadnaravnog izvora, od nekog izvora koji prevazilazi njega samog, nego smatra da je to prosto naučno opravdano da se ne laže kao proizvod nekog evolucionog procesa, što je meni lično, ajde kažemo ovako, potpuno besmisleno, jer ako je cilj, kako evolucija definiše, produženje vrste i borba za opstanak, sve što mi daje prednost u odnosu na nekim drugim je meni korisno i prosto je nemoguće da laganje koje me može izvući iz neke situacije bude kako da kažem, nešto što je suprotno evolucionarnom procesu. I naravno, ovo je, ne znam da li sam tu nekada ispominjao, čitao sam jednu naučnu studiju koja govori da ljudski mozak mora da ulaže napor prilikom laganja, da nam je veoma jednostavno da govorimo istinu i da kada se radi sken mozga, mozak ljudski ne reaguje da govorimo istinu, dok kad lažemo, prosto se vidi da se ulaže napor za laž. Sad, ono što hoću da kažem jeste da naučni taj ateizam, kako oni nazivaju, ili novi ateizam, iznosi tu ideju građenja nekog novog morala koji, ispravka, ovo sam rekao pogrešno, iznosi ideju da moral ima osnove u nauci, u evoluciji, a ne da je deo slike Božje. Mi smo govorili o tome, Gary, mislim da je govorio u jednoj emisiji zašto je moral, objektivni moral, argument za Bog. I ovde odmah moram da kažem, ono što mnogi ateisti
pogrešno razumeju kad mi govorimo o argumentu objektivnom moralu. Oni smatraju da crkva govori da ima monopol na moralnost. Ne, ja to tome ne govorim. Niti govorim da je Biblija jedini izvor moralnih načela. Ni o tome ne govorim. Ono što govorim, da bi moral bio objektivan, on mora prosto doći iz izvora koji je van nas, koji prevazilazi nas kao biće, da mi kao ljudska rasa ni na koji način ne možemo imati objektivnost morala, zato što je prosto uvek podložno našoj subjektivnosti i da jedini način da možemo reći da je nešto dobro ili zlo jeste ako postoji izvor koji je viši od nas da bi definisao šta je to dobro ili zlo, a ne crkva kao pojam da to bude jasno. Crkva često zgreši u svemu tome. Dalje, ono što rade savremeni ateisti ili novi ateisti jeste da pokušavaju da pruže duhovno iskustvo i naučno opravdanje za duhovno iskustvo koje isključuje Boga i isključuje samu crkvu. Pa tako sam Sam Harris u svojim podcastima često govori o meditaciji, dovodi budističke učitelje koji govore o iskustvu meditacije. On drži seminare na temu meditacije, ima čak i app koji pomaže ljudima u procesu meditacije i veoma često govori o duhovnim iskustvima, istraživanja svog mozga i tako dalje. Veliki je zagovornik legalizacije psihoaktivnih halucinogenih supstanci kao načina proširenja svesti, istražuje neke, ono što kažu, nisu to paganski rituali, znači tradicije indijanske, afričke i ostale, putovaju u Indiji, živaju u Indiji, zapravo može se slobodno reći da je više neka mix New Age-a nego samog ateizma, ono što on veruje. Ali ono što sam slušao u jednom podcastu, znači ono što on govori jeste da je jako značajno pružiti ljudima naučnu osnovu za moral, to je jedan od njegovih osnovnih ciljeva u životu, znači da naučno dokaže osnove morala i da pokaže da moral ima naučno opravdanje koje ne treba Boga i da se više neće nikada govoriti o tom religijskom uticaju, zato što je veoma pametan čovjek i kapira da je moral veliki argument za Božje postojanje. Druga stvar koju on pokušava da uradi jeste da pruži religijsko iskustvo ili duhovno iskustvo za ateistu i razvija te razne tehnike meditacije i ostalo koje ponovo, kako da kažem, pokušava da dereligizira, skloni religiju i svega toga. I treća neka stvar koja je povezana sa moralom jeste da pruži odgovor na pitanje ljudske zlobe ili greha. I ono što je meni jako interesantno jeste da je on veliki zagovornik toga da ne postoji sloboda ljudske volje, nego da smo predodređeni da činimo dela koje činimo, ali da smo predodređeni našim genima, našim iskustvom, svim onim što smo desili, tako da ti ne možeš nikome da sudiš za moralnost njegovog čina, jer ubica je prosto ubica i nije birao da bude ubica, nego jeste ubica, mi treba da ubicu sklonimo sa ulice, ali ne možemo da sudimo ubici zbog njegovih postupaka i tu je veoma nedosledan i besmislen u celom tom razmišljanju. Ono što je dalje interesantno jeste da novi ateizam je krajnje agresivan prema hrišćanstvu i religiji i tako u kraju vere. Slušao sam baš podcast gde Sam pokušava da objasni svoje stavove koje iznosi u toj knjizi. On navodi kako ako neko ima određena verovanja da je već to dovoljan razlog da takva osoba bude ubijena, navodići primere nekoga ko je indoktriniran u neki islamski način razmišljanja, terorizma, čak iako, kako kaže Sam, on to nije učinio, ali ima takve ideje u svom umu, opravdano je da takva osoba čak i bude ubijena zbog onoga što veruje, što veoma podsjeća na inkviziciju i na sve ono što je činjeno u to vreme kada je bilo dovoljno da veruješ na pogrešan način da bi bio osuđen. I novi ateizam po meni je veoma sličan radikalnoj religiji i Al Jazeera čak u jednom svom novinskom članku kaže ovako:
Kaže, međutim, način na koji Dawkins i ostali propovedaju i prakticiraju svoj ateizam ne razlikuje se mnogo od načina na koji Al-Bakar al-Bahadi pripoveda, to je naslednik ovoga, kako se zove, to je vođa islamske nacije i prakticira svoj islam, ili način na koji John Hage prakticira svoje hrišćanstvo ili rabin El Ben Dahan svoj judaizam. Svi su fanatični apsolutisti, sigurni u svoje ubeđenja, puni mržnje i bez ikakve sumnje u svoje fanatične dogme. To su sve zabrane i kazne, nema prostora za greške, nema vremena za introspekciju, nema unutrašnjeg prostora za toleranciju. Pri tome, novi ateisti optužuju arapske zemlje, muslimane da su nazadni, da se nalaze na nekom nižem nivou moralnog razvitka, govore, na primjer Hitchens čak u jednom momentu o preventivnom nuklearnom napadu na islamske zemlje, govore veoma agresivno protiv vernika. I ono što je problem u svemu tome jeste što novi ateizam ima prostora u medijima, ima prostora u ljudskim umovima i definiše način razmišljanja u vezi religije. Znači, o tome ćemo govoriti, o stavu koji ovaj novi ateizam iznosi protiv hrišćanstva, optužujući hrišćanstvo sa stanovišta postojanja dobrog Boga, što sam spomenuo, kako je moguće da Bog, ako je dobar, ne zaustavi zlo ili možda nije dobar ili čak ni ne postoji. Ali optužba od koja je došla na račun hrišćanstva i kako vidite od ljudi koji veoma preziru hrišćanstvo, koji ga smatraju jednim od najvećim zla. Ja doduše nisam to čuo, ali direktno od Sema, iako slušam njegove podcaste, još to nisam čuo, ali čuo sam komentar da je jednom podcastu ispomenuo da je opravdano oduzimanje dece od vernika u smislu ako ih ograničavaju da sami istraže svoj stav na neki način. I tako, znači, jedna radikalna, neprijateljska, podmukao napad gde se uzimaju elementi koji su stvarno deo duhovnosti koje hrišćanstvo nudi, a to je iskustvo, duhovno iskustvo zajednice, zajedništvo, odgovor na pitanje ljudskog zla, odgovor na pitanje morala i pokušao da se prikaže da postoje naučni odgovori na ova pitanja i da se na taj način opovrgne verovanje od Boga, a ključni stav, kako ste vidjeli, jeste pitanje zla. Ali o tome krećemo već sledeće nedelje da pričamo, gde ću ja izneti prvo moj stav, a onda ćemo čuti i druge polako kako oni razvijaju svoje ideje vezane za ovu optužbu novog ateizma, a to je pitanje postojanja Boga ako zlo postoji na ovom svetu. To je bilo to za danas. Danas ste se uživali u ovoj teologiji iz Jutarnjeg kafu. Moje ime je Berić Dušan Bera. Iza kamere bio Gale, a Kristina će editovati, ako se ne varamo, ovu emisiju. Mi vas svi volimo, pozdravimo, možete nas podržati, lajkovati, podržati finansijski, kako god već, mi to sve cenimo, a vidimo se na nedelju dana u teologiji iz Jutarnjeg kafu.